hai khapani mare kiching song norok bahai tongbai kha khlai norok jotono kaham kori na tong nahini norok nai tongo taku kharaksana YouTube channel je Sanjit Devarma o YouTube channel inga phaidi जों दिनैनि भिडिअनि बोखाबो थांलायसिबानो कक्टमा काहाम तुइ फैका आं तिनि रकनो सावि खोनारनाय जे जारा पय दंनाय स्टुडेन्ट रकनि बागै जेता एसटी रकनि बागै बेलाखनो गुड निउज अमंका जे चिन्तिप्रा सरकारनि चुबाचुबाय ताइ वेस्ट बेंगलनि कलेजनि जायतक मुंबाइ त्रिपुरानि जेता स्टुडेन्ट रकनि कक्टना वान छुगै 2021 to 2023 ni bisingo je B.Ed tei D.El.Ed kurso je rang khoksa nange wino norok admission khlai mano tei abono karibo norok o kurso poinar bagai thanglai su khlaina nangnai bele ga thanglai su khlaina bagai rang khoksa nange woi traveling khlaina bagai abo institute no abono याचाकनाय ते बरकनो नरकनो नायनाय ते आबो सुदु एसटी रकनि बागै ते माइनरिटी स्टुडेन्ट रकनि बागै आबो सुजुग सुबिदा नरक माननाय आबोनो कारिबो ओ जे पेन्डेमिक एबा कोरोनानि जराव जे स्टुडेन्ट रकनि बागै ते कायसा व्यवस्था खालायजाखा जे अनलाइन क्लास बो नरक खालायमाननाय ते अककनो मुइतुनार थायकलायो tamni ke seat engkha belaino kicha ikaboni bagai asaglai awai norok seat rok booking khlai narokdi seat booking khlainani bagai norokni bumung norokni address phone number qualification details rok tei norokni last marksheet rok photo soho rohroi mano a whatsapp number hingke 70055766 एबाखैबा admission@tripura@gmail.com o address mail khlai pathogoi mano ulo norno saklai rijagano a phone number tuikheno seat booking bahike khalaina nihinai te a subject otebo kaham khlai saimona muchungi tongkanga kai o je screen o number journal damorma bini phone number hinke 9612645435 obo bakinaro call khaimano te kaisa number hinke whatsapp number abo hinke 7005576648 whatsapp khlaibo norok korenglai mano te document verification ni date do hingkai ulowo sawi rjagana hambai admission ungnani bagai babahai eligibility nan aborok sai khanariwane eligibility criteria for ST student. Number 1. Student rokni bagai aje poinairo borok Tripurani borok no ungthai Tripura no tongnai ungthai. Number 2. Bini family wo income 2 lakh ni bisingo ungthai. Number 3. B.Ed ni khetre hungkakai student ni bagai desakapano graduation te masters minimum 45 marks tongnani nangnai. Number 4. D.El.Ed ni bisingo hungkakai student ni bagai 12 pass ungna nangnai te logiwo 45% mark bo ungnani nangnai. Hingkai tinin bagai musukno hambai.